Istražujemo kako je moguće da narod koji živi na jednom od klimatskih najsurovijih mesta na zemlji svoj životni vek produžava čak za više od 30 godina u odnosu na svetski prosek. Koje su tajne ovog naroda? Na koji način uspevaju da izbegnu bolesti? Kako tako dugo mogu da izgledaju i budu zdravi? Himalaji su najviši planinski lanac na svetu, a zbog svojih klimatskih uslova verovatno i jedno od najsurovijih mesta za život na planeti Zemlji. Žitelji ovog surovog bisera prirode su sve bliže proseku od 100 godina života. Kako je uopšte moguće povećati životni vek za više od 30 godina? Razmotrit ćemo šta je to što je karakteristično za ove ljude. Ljudi sa Himalaja puno spavaju. Oni su svesni koliko je san važan i uvijek spavaju onoliko koliko je njihovom telu potrebno da se odmori. Pravilne navike spavanja su nešto čemu se treba učiti od malena. Spavanje i odmor su izuzetno važni za sve periode života. Dovoljan broj sati spavanja je individualan, ali treba težiti da noću spavate barem 7 do 8 sati. U periodu spavanja vaš organizam se odmara i obnavlja od zadataka koje je obavljao tokom dana. Time se celom telu vraća svežina i izgubljena energija. Mišići i organi se regenerišu tokom sna. San je važan i za telo i za um. Sa dovoljno sna ljudi nisu nervozni nego mirni i raspoloženi. Narod sa Himalaja dosta često konzumira nar. Ova hranjiva voćka je poznata po tome da ima pozitivan efekat na zdravlje. Posebno je dobra za zdravlje srca. Istraživanja su potvrdila da upravo nar pospešuje zdravlje celokupnog kardiovaskularnog sistema. Ova činjenica može da ima značajan uticaj na dugovečnost ovog naroda. Čist sok od nara podržava zdravlje srca i promoviše dugovečnost. Neizostavan deo jelovnika stanovnika Himalaja su i goji bobice. Ovi zdravi plodovi su tokom čitavog njihovog života sastavni deo jelovnika. Zato se mogu smatrati kao još jedan bitan faktor dugovečnosti ove populacije. Ove bobice su veoma dobar izvor gvožđa kao i C vitamina, bez koga gvožđe ne može najbolje da se apsorbuje u telu. Svako može pojesti nekoliko goji bobica dnevno ili ako imate mogućnost pravite čist sok od goji bobica i imat ćete bolje zdravlje. Također i sušene goji bobice se mogu konzumirati, pošto zadržavaju gotovo ista antioksidantna svojstva kao i sveže. Među tipičnim namirnicama koje konzumira ovaj narod nalazi se i začin kardamom. Upravo ova biljka im pomaže kod nadutosti i problema sa varenjem. Može se dodati u kafu ili čaj i popiti neposredno pred obrok. Istraživanja ukazuju na to da redovno konzumiranje ove biljke može dovesti do smanjenja viscelarne masti. Radi se o masti koja okružuje unutrašnje organe. Niži nivo masnoća svakako snižava rizik od raznih oboljenja. Inače, kardamom je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice đumbira.
Ljudi sa Himalaja su odrasli sa prirodom, te znaju sa njom da žive i koriste prednosti prirode u kojoj žive. Opuštanje u prirodi na pravi način koriste za smanjenje stresa, depresije i eliminacije anksioznosti. Također, za relaksaciju i zdravlje koriste i eterična ulja. Eterično ulje sandalovine koje ovaj narod koristi ima uticaj na poboljšanje raspoloženja i umanjivanje stresa. U njihovom jelovniku može da se pronađe i pasjakovina. Ova biljka ima plodove čiji je efekat značajan u prevenciji ranih znakova starenja. Pasjakovina raste u obliku grma, a za njene plodove je dokazano da pozitivno utiču na kožu, štite je od UV zraka i usporavaju starenje. Ova biljka kao odličan izvor omega-7 masnih kiselina bogat je izvor i antioksidanasa. Da li je sve ovo pomenuto dovoljno da se životni vek ovog naroda produži za 30 godina u proseku u odnosu na životni vek ljudi koji žive po danas modernim šablonima? Pa očigledno je da je moguće. Ovaj narod živi na prilično surovom mestu, ali udišu čist vazduh, jedu zdravu hranu i piju čistu vodu. Naučili su da od prirode i uslova u kojima žive uzmu ono najbolje, a prirodu da iskoriste za otklanjanje briga i stresa. Nameće se logično pitanje: da li je ovaj narod svojim stilom života produžio svoj životni vek ili smo ga mi svojim stilom života u stvari skratili? Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.